Hoće li deca u Srbiji već krajem sledeće školske godine na časovima, vrtićima i u fakultetima učiti o nasilju? Ovu inicijativu u Ministarstvu prosvete predao je Incest Trauma centar, koji već 16 godina radi sa žrtvama nasilja. U Ministarstvu trenutno nemaju odgovor na podnetu inicijativu. U međuvremenu, glavnim gradom voziće trolejbusi koji promovišu tu ideju. Stari trolejbus, poznata linija 22, ali u novom ruhu. Slika koja skreće pažnju. Čovek tuče ženu i dvoje dece, tvrdeći da je to za njihovo dobro. A odmah pored slike i rečenica: od vrtića do fakulteta učimo da se odupremo nasilju. Uobičajeno truckanje, zastajkivanje, a među putnicima ista tema. Kada će deca početi da uče šta je nasilje, kako bi ga prepoznala i zaštitila se? Da je obrazovanje dece neophodno, dokazuju stravični događaji i crna statistika. Deca su žrtve roditelja, vršnjaka, profesora, a to ne umeju da prepoznaju, ne znaju kome da kažu i ćute. Ovde deca moraju znati o tome mnogo više nego što znaju sad i moraju biti sigurni i svesna kome mogu da se obrate za pomoć ukoliko se nešto dešava, jer su oni često bez ideje čak i kome da se obrate ili misle da to uopšte nije ni potrebno da rade. Najvažnija je edukacija, posebno u ovoj oblasti, jer samo kad znate možete da se zaštitite i da zaštitite druge i naravno da ih naučite. U toku svoje 35-godišnje karijere, koja je uglavnom bila posvećena radu sa adolescentima, sam nažalost imala mnogo prilike da se susretnem sa ljudima koji su preživjeli neku vrstu nasilja, tako da dobro poznajem posledice. Stoga smatram da je mnogo važnije sprečiti. Incest Trauma centar, koji je pokrenuo akciju, već je spremio literaturu za učenike i osmislio kako će izgledati radionice. Nadaju se da će deca na kraju ove školske godine 2010-11 imati prve časove. Mi smo pošli od toga da jedina prava prevencija je ukoliko se u školama u okviru predmeta na časovima postoji nastavna jedinica koja se tiče nasilja nad ženama i decom, odnosno u ovom trenutku inicijativa se tiče seksualnog nasilja kao teme koja se uvodi u građansko vaspitanje za 3. i 4. razred osnovne škole, 6. i 7. razred osnovne škole i za 2. razred srednje škole. Osim obrazovanja dece, Incest Trauma centar planira i obuku zaposlenih u vaspitno-obrazovnim ustanovama, jer kako ocenjuju i oni često ne znaju da prepoznaju i reaguju na nasilje. I dok se čeka odgovor Ministarstva prosvete, trolejbusi će u narednih godinu dana voziti Beogradom. Svakog meseca menjaće se linija kako bi ova inicijativa postala realnost kao što je u svim zapadnoevropskim zemljama i Americi.